Nüzüp Mingbaşı Tarihi dokumentallık tasma. Başbayan orduna. On 9-njy gylymdyň 30 ýyldyk büktömünde Nüzüp Esenbay oğlu Kokon handygyna kızmat kılgan degen uluu sözdün uçuğun ulap, köy gaşka batırdın ruhun razı kıluu hareketimiz bolgon. Anda aytılçu bayan öz iretiminen bolsun. Omal tökmeli zamandın karakulak kawalanına aylangandygy üçin artında ayta jürör syymyk kalgan bol insandın törölgön uçuru 1792-1798 ýyldardyň aralygyna toora kelerligi jönünde büdömük taktoolor bar. Balkim jyldy tak aýtpagandykda bugünkü muğundun akyly jete berbegen babalardyn tölgölü syry bardyr. Nüzüp bolaçoktogu Jusup Mingbaşı, Yusuf Kırgız, Namangan, Kasan menen tanaptaş Aksör önündögi saruulardyn biyi Eşbotonun oğlu Esenbay beýdin agürgösünde bula alamga kelgen. El içinde aytılgan sanjyralyk maglumatlar boýunça bala jytyna zar bolgon Esenbay beý küdör üzbey gütkön uğulunun atın azan çakırtıp Nüzüp dep koyup oň menen soldu. Al emes orda beýlerin koşo çakırıp ayta jürör toy jasap akbata alıp bergen. Balalygy çoň atası Eşboto Batyrdyň koltugunda çoň jyýyndardagy narktuu sözlerge başı kulak bolup el taryhyn, jer taryhyn kökregine saktow menen ötken. Enke işi Tajik aralaş özbeklerge ördösö aşu aşıp talaska oğun abiletim tosko olata padişata safet bulan siyaktu öndür menen jaýloonuň kuçagında atanın ordun basary gatary er jetip kelatkan Nüzüpdün değerindegi dymagyn örçütüp okutup bilimge egederi kılgany, Kırgızdın qaada saltyn üretkeni, er önörüne erterek aralaştırgany, koktugal emes Kokonga çeyin kadırı var Esenbay beýdin tukum uloçusundan küdör üzbögendigi. Kırgızlar jana Kokon handygy. Kırgız tarıhında Kokon handygynyň kimge ençilip ekendigi açakay pikirde aytılıp kele jatkandygy malum. Anın bir bagyty ata babalarybızga baskınçylyk görsötken, kordop, ezgen, başka ölkö gatary karalgan düşünükke jetelese, ekinci bir bagyty Kokon handygynyň tagdyry menen jalpy Kırgız tarıhynyň özögi tanapdaş ekendigi tuuralуу maglumatlardyň toptomu. Kokon beýligindägi merçemdür, kowamdyk säsi, jana başka öňütlerdiň ar birinde Kırgız aty uçurabagan tarihi maglumat jok gese. Köçmenler menen oturukdaşkan eldin, oşol mezgildin tili menen aytkanda elettikler menen sartlardın ortasındağı
ortak xandykdy, başga ulutlardy aýtpaganda ele ary bir kırgız özümdük katary sezgen. Oşonduktan karşılaşkan jogo gelse kamçı çavar uğuldarın jönötüp kandyk omaty talaşka düşkön uçurda öktömdügün görsötүүgө jasagan hareketleri tarih siresinde katdalyp durat. Bul döwlet 166 yıldyk tarıhında ne degen omal tökmöl, jakşylyk menen jamandykdyn köýesi bolgon jok. Tegeregindegi teňdeşsiz ölkölördün zapkysyn gördü. Zar kakşagan eldin ünün ukpagan zalimdiklerge alpeyim jakşı jaşoonun şanasyna, jatyndaşlardyn taktalaşyp kırgınga uçuragandygyna, kutumduktun kuluna aylangan essizliklerge, koktu golotgo, uruga bölüngen jikçildikке, adiletlik menen arsyzdykdyn, ıymandуулuk menen ıymansyzdykdyn, ululuk menen narksyzdykdyn, aýköldük menen aýbirsizlikdin bardygyna köp boldu bul döwlet. 1,5 kılımdan aşuun saparında öz söýletine çirengen 20 kandyn kamçysy bolup çabılıp, kezinde 20'mlik wagt bolsa da beýlikdin bilarmany bolgondan kaniyet algan adamlardyn keminde 6 muğununun tagdyr çeyimin koynuna gatdy bul döwlet. Omal tökmöl zamana. Yüz yılga jakyn 1708-1709 yıllardan berilep başkaruwçylary bey dep atalyp kelgen Kokon ordosu Alimkandyn duşunda 1800 yıldary handyk atakka eýe bolgonu keçegi tarih. Narboto beýden uulu Alimkandyn duşunan Kokon tuuraly kep başlaganybız mına uşul arada nüzüp menen tagdyrlaş kadimki şeralynyň tarjymaly baştalat. Beylik ışkısının azgırığı menen eres talaşkan atasının bir tuğanı Acı Beydi tındım kılgan Alimkandyn zapkısынан kaçıp 3 balasın boğruna katkan ene toğa tayanıp Kırgız tuğandarına baş kalkalagan. Tağırağa aytkanda Nazarbek Batırdın ötünüçün çetke kakpagan bir tuğan jezdesi Talas tarap menen tanaptaş yaşagan Aksılıktardın başçısı Esenbay Bey'din kamkordugunda Kokondun kulaçı jetpegen Talaska oğup, oşul tarapta Han tokumu Şeralı Algaç Jambulut Bey'din kolunda tarbiyalangan. Andan soň Bazar Batırdın tondu uğulu gatary tutungan atasынан er önörünü üýrenip aýköldükdi, keň peýildүүлükdi, kaýrymdуулukdy, işençeklikdi boyuna siňirip, üý-jaý kütüp, uğul kızdığı bolup, jaşoonun jakşylygyna şükürçülük keltirgen. El başkargan jurt eýesi gatary özü kepildikke algan Han tukumundan Talaska barıp kawar alıp turuunu adatga aylandyrgan Esenbay Bey uşunday mezgilderde uğulun el aralatıp közün kanıktırıp özü menen çoğu ala jürgen. Nüzüp menen Şeralynyň jaşynda biraz aýryma bolgonuna garabastan ymala gütken joldaşçylygy bala kezden dostlukka aylangan degen aýtyla jürgen narktuu kep bar. Aylanasındağı söýletdi, döwlet tutkalaryny tuğrap, tektүү jerden tukum uloçusumun dep sanjyra jazdyryp, özüni özü oşoga ynandyrgan Alimkan 1809 ýyly kutumdardyn kurmandygyna aylangan. Narkty buzup, saltty tepsegen, kan tögүү menen handykka kelүүnün jolu uşinti aýakdagan. Taryhtyn tarazasyna düşkön Kokondun akırkı 75 yıllık tarihinde jurt başkargan 12 handın
Değerlik bardığı öz ajalından emes, ordo oyunlarına sadagaça olup şehit ketişken. Nüzüp Esenbay oğlu Bilermandardın kuğurçağına aylangan beylik eğelerinin biri Alimxandın bir tuğanı Omarxan Narboto oğlu 1809-1822 жылдары beylik жүрgüzgön. Al Alimxanga qaraganda jurtqa qaramduu xan bolup, alısta kaçık bolup жүрgön bey tuqumu Şeralıga xan söylötündögü şartты tüzüp bergeni, ilim bilimdүү kılgany, beyliktin muraskoru ekendigin esten çıgarbagandygy tarix çındığı qatar aytylat. Uşul arada öz jurtunun beyi bolgon Esenbay menen ordonun esepteşip iştöösü kolga alınganday. Beyliktin geleceğine eşengen üçün al erezege jetken oğlun tuğurdan uçurup xan ordogo alıp barıp sardarlardın qatarına koşkon. Tarihi sanjıralık malumatlar boyunca akılı zirek, tögörögü töp köy kaşkan mırzaların kokondu saktoo üçün kızmat kıldıruunu Alatoo koynundağı uyutkuluğu jurt eyeleri sıymık görüşkön. Atasının akbatası menen Nüzüp da köy içinen irgelgen jürögünde jalı barlardın biri qatarı Kokon ordosundağı Arslanbek attуу asker başçının jeteginde Qatardağı joker bolup kızmatın başlagan. Bul mezgil boljol menen 1816 yıl degen malumat bar. Qatal asker tartibine tabiatынан öjör, öktüm, öz bilgenin berbegen, bettegenden gayra tartpagan, çımır tulkusuna batpagan karuu küçü var. Nüzüp tandalma toptun qatarında jo menen betteşkendegi ayla amaldары üçün jıl aylanbay 10 başılık darajaga ee bolot. Oşondoy gündördün birinde Omorxandın Aksı bagытындагы Çanaç sayga bolgon aң oğlap es aluusuna şart tüzүү üçün жердин ууsun жакшы билген адам катары sarkerler Nüzüptü xandın sakçılarının qatarına koşuşat. Omorxan askadan toot ekeni kuup baratkan ilbirsti atıp öltürgöndö anın tügöyü xanga atırılıp çapsalat. Xan sakçılığında turgan Nüzüp ilbirsti Omorxanga jetkirбей kekirtekten alıp basıp jıgılat. Aybattуу jırtkıç menen alışıp akırında kanjarı menen sayıp öltürgönü tarix baraktarına жазылып kalgan köp çındıktın biri. Öz ömrün saktap kalgandık üçün Omorxan Batırdı Kokondogu askerdik korgoочу bölükкө жүзбашылыкка dayındap razçılık qatarı Kokon kalasынан Korojay Töre Korgondon 2 kıştaktın yeğeligin ıygargan. Nüzüp pangsat Madalixandın tuşunda. Atası Omorxan qaza bolgondan keyin anın orduna Muraskor Muhammed Alixan bilikке kelet. Bul ısım tarix betinde Madalixan delip kıskartılıp saktalıp kalgan. Жүзбашылык mildet atkarıp жүрgön Nüzüp xan tarabынан 1822 жылы Kırgız, Tajik, Özbek aralaş yaşagan Aksı bagытындагы Safet Bulan aymağına komendantlık, şahar başçılık kızmatına jönötülgön. Mına uşul Madalixandın 20 yıldık başkaruusunda Nüzüp Esenbay oğlunun askeri, sayasi biyikliklerden eesi bolgondugu tarix bulaklarında saktaluu. Uyuşturuuçuluk işlerine işeni çartkan Madalixan Isık Göl'dün Karakol kalasına çep kuruu tapşırması menen Nüzüptü xandıktın çetki tarabına atlandırat. 1 yılga jakın üy bülösü menen Isık Göl'de çep kuruu işini atkarıp yergilikti kalk menen mamileni çыңdagan Nüzüptü kayradan ordoga çakırıp anın orduna başkanı dayındaydı. Kaşgar taraptagı xandıktın tasirin küçötүү maksatında
ata muras beйлигин alууga hareketlenip жүргөн Жаангер кожого көмөк көрсөтүүгө ордо бүткүл мүмкүнчүлүгүн жумшаган. Кытайлар менен тирешүүдө колго түшкөн Жаангер кожону Хотан шаарындагы туткундан бошоткондугу үчүн 1826 жылы Нүзүпкө аскери паңсат чини ыйгарылып 500 башы болуп дайындалат. Гүлбак согушу деп тарыхта калган кармашта Кытайларды чептен сүрүп чыгарууда жасаган айла амалдары Медюсов кожо башкаруучу болгон Кашкарлыктарга, уйгурларга өз ээлигин алып берген 1830 жылдагы каарман эрдиктери ошол мезгилдеги аалымдар жазган булактарда учурайт. Нүзүп элчи. Кашкар багыты тарапка таасирди күчөтүү, Кокон хандыгынын чек арасын кеңейтүү максатында хандын буйругу менен 1831 жылы сапарга аттанган Алим Паша жетектеген дипломатиялык топтун жалпы коопсуздук жетекчилиги Нүзүпкө тапшырылган. Ошондой эле Нүзүп паңсат элчилик милдетти кошо аткарып, Мадалихандын келишим түзүү боюнча сунуш талап катын Кытай императоруна тапшырат. Натыйжада антисиндик толкундоолордон сактанышкан Кытай бийлиги 4 бөлүктөн турган Чыгыш Түркістандын тагдырын чечкен. Өздөрү тарапка пайдасы жок келишимге кол коюуга аргасыз болушкан. Нүзүп Саркер. Ушул ийгиликке урмат катары Кокон өкүмдары 1832 жылы Алим Пашага Чыгыш Түркістандагы биринчи аксакал мансабын ыйгарып, Нүзүп паңсатты мамлекеттеги жалпы кыргыз аскерлеринин саркери даражасына көтөрөт. Өзүнө тапшырылган милдетти аткаруу максатында Анжан, Наманган, Чаткал багыттарындагы кыргыз жоокерлеринин абалы менен таанышып, андан этектеп таласка ооп, чекти коргогон кыргыздарга тапшырма берип, Шералыга жолугуп, Каммунастын ордосу аталган капкалуу жайдагы Кабыландын күмбөзүнө Куран окуп, жараткандан жакшы тилектерди болочок хан менен чогуу тилешкендиги, достугун бекемдешкендиги тууралуу санжыралык маалыматтар бар. 2 жылы кыргыз аскерлеринин саркери болгон Нүзүп Эсенбай уулун Мадалихан кайрадан ордого чакырып, Оро төбөнү баш ийдирүүгө, өзү менен чогуу Жортуулга баруу тапшырмасын берет. Ал жердеги беттеште жекеме-жекеге чыгуу тагдыры Нүзүпкө туура келип, кармашта каршылаш баатырды жеңип, массалык кан төгүүсүз Оро төбө калкын баш ийүүгө аргасыз кылат. Арадан көп өтпөй Кара Тегин тарап ооган бийлигине ооп, Кокон хандыгын таануудан баш тартат. Хаккулуу миңбашынын жетекчилигинде Нүзүп паңсат да өз жоокерлери менен Жортуулга аттанып, 2 айлык согуштан соң хан саркерлери майдандан жеңиш менен кайтышат. Нүзүп датка. 1834 жылкы бул капсалаңдарда көрсөткөн эрдиктери үчүн Нүзүп паңсатка Мадалихан даткалык даража ыйгарып, кайрадан Коконду тааныган Кара Тегинге акимдикке дайындайт. 7 жылга жакын Кара Тегиндин башкаруучусу болгон Нүзүп даткага 1841 жылы Мадалихан Кокон дөөлөтүнүн түндүгүндө жайгашкан Рушан, Шуган, Бадахшан аймактарында тартип орнотуу, чек араларды иретке келтирип, коңшу мамлекеттер менен мамилени оңдоо тапшырмасын берип, ошол аймактардын аскер башчысы жана
komendanttык hukuktарын ıygarat. Ушул жерде Arap tili boyunca hadis Kokon Tarihi Etnografiyalık Muzey'din ilimi hizmetkeri Yahyahan Dadabayev okup bergen Nüzüp Yusuf Kırgız orta boylu, kuş tumşuk, közü ötkür, sürdü, betinde kılıçtın mizinin tağı var, tondun sırtынан bulçungdары bölünüp görünüp turgan, çapçaң, жазы маңдай чачы жок деп жазылган жазуу түрүндөгү сүрөттөөнү кошо кетсек ашыкча болбос. Ошон үчүн айрым тарых булактарда Нүзүптү Кәл Юсуф деген маалыматтар да кездешет. Чегараны бекимдөө тапшырмасы Kokon хандыгын 20 жыл башкарып, 37 жашында Bukhara emirinin askerleri tarafından öldürülgen Muhammed Ali Han Omurhan уулунун Nüzüp Datkaga bergen akırkı buyruklarından bolgon. Ordoda kandı buloğun, beylik, baylık talamay baştalıp, öz başkaruucusundan kıntık izlegen Kokonduklar jattın bosoğusunda tepselip, Bukharalıktardın korduğuna çıdabay, zары Kudayga jetken uçur 1842 yıl bolgondugu malum. Şeralı'nın han götürülüşü. İçara gelişpestiktin ayınan jatka koltuk açılıp, жалгыз өзү эмес хан айланасындагы бардык жакындары шейит кеткендигин уккан Мадалихандын тапшырмасы менен калаадан сыртта Бадахшан тарапта жүргөн Nüzüp ордого барбастан Капсаланга каршы аракет жасоо үчүн аксы багытындагы Сафет буланга кайтат. Бухара эмиринин башкаруучуларынан кордук көрүп түрткүнчүк болгон ордодогу таасирдүү адамдар, аксакалдар, ар кайсы өрөөндүн бийлери башын бириктирип өткөргөн жыйында Nüzüp Datка демилгени колго алып 40 жылдан ашуун хан тукуму катары таласта жашап жаткан Ажыбей уулу Шералыны хандыкка көтөрсөк деген сунушун айтат. Жыйындагылардын көпчүлүгүнүн макулдугу менен хан тактынын ээсин чакыруу үчүн Nüzüp баш болгон жоон топ адам таласка аттанышат. Kokонду жаттан бошотуп, бийликти колго алууга Muraskordun makулдугун алган соң, аны үй бүлөсү менен көчүрүп, аялы Жаркнайымдын төркүнүнө аксынын төрүндөгү Кара суу дайрасынын жээгине Болочок хандын жүгүн түшүрүшөт. Şeralı Ajыбей уулун Сафет буланга 2772 başı bir mürzödө, söөгү bir чуңкурда жаткан шейттердин мекенине алып келип, Кыргыз, Тажик, Өзбек, Миң тукумунун аксакалдарынын катышуусунда көчмөнчүлүктүн каадасы боюнча ак кийизге отургузуп, ийиндешип көтөрүп, 7 жолу орду айлантып, атайын даярдалган супага жайгаштырат. Хан көтөрүү аземине катышкан улуу кичүү, ар улуттун, уруунун аксакалдары, бийлери, баатырлары биригип такка отургузган өкүмдарга ак кызмат кылуу үчүн Алланын атынан ант беришет. Учуруна жараша бардык зияпаттар жасалып бүткөн соң, Kokondун ханы Шералынын атынан жер-жерлерге чакырыктар жөнөтүлүп, ордону бошотуу боюнча газават башталат. Ошол оомал төкмөл замандын көкжалы болгон Nüzüp Datka сыяктуу ондогон эреендер миңдеген жоокерлерин эриштип талоонго түшкөн өз ордосун жаттан сактап калуу үчүн аттанат. Кан төгүүлөр, каршылыктарга карабастан Бухара эмиринин убактылуу башкаруучусу Ибраим Хайял өкүмдарлык кылып турган Kokon бошотулат. Ханга тажы кийгизилген соң, Шералы хандын буйругу менен Nüzüpкө биринчилерден болуп миңбашы аталык даража ыйгарылып, кол башчылык милдет жүктөлөт. 30 жылга жакын ордого кызмат кылган
Nüzüptün ak niyetten jasagan emgeginin akıbeti qaytıp, jıldızı jangan uçuru menen ömrünün öktölүү kezi da uşul 1842-1844 yıldın aralığı bolgon. Nüzüp Miňbaşy Ordonun içki oyunlarından kavarı jok. Toğda ösüp, toğda tarbiyalangan Şeraly hanga çoň döwletdi başgaruu kıyınçılığı düşkön. Algaç kokondu korduktan çıgargan, kutkaruuçu gatary kastarlangan handın janında jamandan qaytarıp jakşyga jetilegen Nüzüp Miňbaşy, Nazar Batyr jana başka jankör jakındary turgan. Kiyinçirek koşumatçylykka, maktoogo baş aylanyp, orda şan şökötünün kuurçagy bola başlagan handy azgyrgan musulman kul Şadan Aktar dalaydın tüýüne jetkendigi taryhtyn açuwçyndygy. Handan kiyinki qadalı orunda turganda Nüzüp Miňbaşy orda oyundaryna alaksybay mamleketli bekemdöönün hareketin jasap, kokon tasirinden çıkıp Bukharaga karap kalgan Oratöbe, Kojent, Taşkent şaharların kayradan ordaga baş iýdirүү, ekanjy bolgon içki başgaruuny iretge geltirүү, çegere maselelerin taktoo işlerine wagt goratgan. Orda kutundarynyň şykagy menen Şeraly han Nüzüpdi orda başçylygyndan çetletip Margalanga akim kılıp jönötөt. Abirok atalyk keňeşçi makamyn kaldyrat. Miňbaşylykka Şadan daýyndalyp kol başçylyk musulman kulga ıygarlat. Sayasi oyunlardan dalayın başından ötkürgen Nüzüp jakşylyktan küdör üzbey jürgen gündörde ordadan çettegeni menen oyundagysyn berbegen Batyrdan kutuluu hareketin jasagan amal köýlerdin arkanday oyundary başlalat. Uluttuk lider gatary ubagynda jasagan işleri taryhtyn çalkeş burganagynda sapyrlyp ketken Miňbaşynyň tagdyryn tarazaga salgandar algaç Nüzüpdün jasalma möörün jasatyp, anyn atynan hanga garşy arkanday narazylyk tolkunda olargo ündegen kagazdardy jazyşyp, möör menen tasdyktap handy işendirүү maksatynda any Şeralyga jetkirip duruşkan. Jyluu süýlep, jylmaňlagandyn arty kanday bolaryny düşünbegen Şeraly Nüzüp menen esepleşpey iş jasooga ötet. Albetde bir jarym kılym murda ordada emne bolgondygy turaly aralaş jürgenдөй alabarmandap kep kesirine kaluuny tura görbeýbis. Har bir pende emne jasasa oşonun üzürün sözsüz körörü aynygys çyndyk. Anın bir dalili jalgys musulman kuldun kesiri jalpy Kıpçak jurtuna kanday tragediya alıp kelgenine 1852 ýyldagy Kıpçak kırgıny dalil bolar. Nüzüp Miňbaşynyň şehit ketişi. Beregi Jarmazardyn aýlanasyň adamlarga tepsendigi aýlanpoonun hareketin jasap korgondop jatkanda Nüzüp Miňbaşy özünün söögü de uşul jerden jay tabaryn oýlap bolsa gerek. Margalaňdyn begi gatary şaardyn ösüp önügüşün şartlap, jardy jalçy jetim jesirge kömekleşip tiriçiligin ötkörüp jürgen kündörde üstünen kara bulut aýlanyp ölüm kurugu moýnuna ilinip turganyn baýkabagan Nüzüpke Şeraly handyn atynan tezirek gelip ordadagy başgaruuny kolga alyňyz degen manidegi möörü basylgan çakyrık tün bir okumda gelet. Han buyrugun eki kılbay köngen hakim zarıl uçurda taňdy kütkenim bolbos dep ayalı Tolgunaydın kevin ukbay 12 jokerini erçitip jeňil kuralçan şaşıp jönöýt. Han möörün görgen soň boýlaryn karaňgylykka tartkan çawarmandarga da nazar taştabayt. Saparga çygyp
Айылдан узай бергенде буктурмадагы куралчандар капыстан кол салып 12 жоокерди заматта тындым кылышып, Нүзүптү колго түшүрүп байлап кетишет да, мына ушул мазардын ичинде мууздап салган деген уламадан ызгаар кеп калат. Бул кутумду уюштургандар ордого Нүзүп миңбашы хандын чакыруусуна моюн сунбай, каршылык көрсөтүп, чабышта мерт болду деген кабар жеткиришет. Өз жакынынан ажыраганын кечигип сезип, каршылык көрсөтүүгө шайы калбаган Шералы хан миңбашынын ариетин жасап, береги 700 жыл мурда бул ааламдан өткөн Олиязаданын күмбөзүнүн алдына сөөгүн койдурган экен. Мына ушул айланада бүгүнкү күнгө чейин кыргыздар жашаары белгилүү. Кыргыздар жашаган айылдын аты жергиликтүүлөрдүн айтымында Канжырга аталышынын өзүндө тарыхый табышмактуу өзөк жатат. 50-гө жашы жетип жетпей шейит кеткен инсандын бүгүн ата конушун омок тутуп калган урпактары тарыхтан татыктуу баасын албаган ата намысын козгоп жатышса, эртеңки күнү Кокон, Маргалаң, Төрөкоргон, Оротөбө, Каратегин, Канжыргада калган али санжыра санатта белгисиз туугандарынан маалымат чыгаар. Непадам Маргалаңга сапарга чыксаңыз, жар мазарга кайрылып, ушул жерде кыргыздын улуу инсаны, аты Алатоо аймагы эле эмес, Самарканд, Бухара, Хива, Ооган менен Бейжиңге даңаза болгон, 30 жыл ок кечип, ордого кызмат кылып, ооматтуу жашоо кечирип, кутумдардан шейит кеткен Нүзүп бабабыз жатат деп Куран окуп өтүңүз, урматтуу замандаш. İnsan қатары тарыхтагы ордо. Нүзүп миңбашы кыргыздын арасынан чыккан экинин бири катары 1816 жылдан 1844 жылга чейин Кокон хандыгына оомат алып келгендердин катарын толуктаган улуу инсан. Артындагы муундар айта жүрөр мактанычы ордо оюндарына оомат, мансап үчүн аралашпай, уюткулуу журттун, улуу дөөлөтүн ыдыратпай кармап калуунун аракетинде болгондугу, кара жемсөөлүк азгырыгынан, шайы шалпарга оронгон жылмаңдаган кара көздөрдөн, кумар кызыкчылыгынан, шарап шайтанынан алыс жүргөндүгү, тукум улоочулар Нүзүп атадан эр жүрөк баатырдыктын мекенине ак кызмат кылуунун, патриоттук дымактын үлгүсүн алар. Жүзүнө кылыч мизи кадалган, сүрдүү көзүнөн кабылан жалтанган, тулку бою чулуташ, жүрөгүндө жалы бар инсан катары тарых таберигине айланган Нүзүп миңбашы Эсенбай уулу улуулуктун, берээндиктин, акылмандыктын, айкөлдүктүн үлгүсү катары аты даңазага айланар. Жасаган иштери эртегиден эртеңкиге жомок болор. These are extraordinarily powerful chemicals.